Harroghat Youth Development Committee hin pen chipatir pipon si ingdeng hini summer football knockout tournament ki pangcheng pon. Malongkasir LP School along education awareness kam felicitation amai ki padopon. Kardom pini arnikang sama birta long pen neli birta thanbang phi sami prominati mupi non birtang tan pen arjuponi tha. Ki pathu asonta isi okpanaphan akimidui. Lapen nang niki pathu thek ser plotangte voring awar saita longi thek lason thak thaksi Harroghat Youth Development Committee hin pen chipati pipon si ingdeng hini summer football knockout tournament ki pathu ki pangcheng pon Kidamdang ni bhai thongke barni Harroghat constituency ka parlopon hiri bonglong pathu klamlong Harroghat Youth Development Committee ahin pen ingdeng hini summer football knockout tournament championship ki pathu ki pangcheng pon Bangsolong aluhi amanamping pen kachi tongron lage Harroghat Block VDC Chairman Mudhesor Teron Hiri Bonglong Sarkari Gaubura Mohan Singh Teron Topura Gaubura Domku Buriali Lapen ki ongdung manpeng ki doatum nangchi tongron Bangso ki pathu kachi phopon lage Ovi Chingthur FC Lapen Tharvi Abi FC Amongsi pathu ponlo Lapen Bangso ki pathu along Tharvi Abi FC atum ki thek parpiga jok goal isi pen chipahai pondetlo Fuloni pen Mirjing Hat City Port Karbi Daily News Kini tumhan ke la Harroghat angkang tidak terlihat ini ke dak Harroghat angkang tumhan itu bikin tu dak di Bonglong area tumhan kenan we kini tum manon son bekal ini latang bagbe hall ini juntab jun food dope kelas along itu angkang full content dan sini tum la Harroghat Youth Development Committee hin kan ini kan wang kan mana masuk tournament ke atau pondok ladet tu loh no tu tangget ke pi kapre kita kami one day match lah tadi pondok di lah non kami ini tempat tu pondok Kidamtang ni phai thongkep arni Jingthong MSC ka parlopon Malongkasir LP School Pathuakla malong Malongkasir arong lokachorli amuso atuma phan ingdeng isipen ingdeng trokachorli amumara atuma phan seke kipipon Labang somai long cipatir pipon lagi Malongkasir arong risonim so asong pensi patir pipon mai chari pon lagi kleng sarpo Robinson bongrong kleng dun kam sing rong pharatuma hin pensi mai chari pon si ingsamjin pen pachun pon lapen akang tu yang deng ka chari atuma phanta karbia poho pen karcho padopon si mesen pen pachun pon bangso por hud aluhiaman peng pen kachitong don lagi long kiram teron jingthong vidisi maiphu Malongkasir rong asar rupsing bongrong Samson Bongrong Lapen Sar Imteron Rong Isi Aratami Bangso Education Awareness Kam Felicitation Program along Chitong Nun Pen Mesen Pen Pachun Pon Dong Kamukam Pen Humson Pe Report Karbi Daily News Labangso Kitchengsi Education Awareness Kam Felicitation Tining labangso cap lapen krehini lapen kripo graduation na sangat teman tum tinggal jamai pada komno secara so karcho bang tum bang ke Malongkasir LP School playground no patolo lapen labangso karcho bang ke tum Malongkasir LP School au sumar pandai lapen paliga itu Malongkasir borong ariso jang atum koson si none prang labangso charity mate education na tu ka prang konjima podcast labangso program bandeng kono lapen pini kadok riso yang lebih tinggi kan lapen Malongkasir arak rong rak sari tinong sito to kasi nito na program lang non kasi tina pala so program ko kadto nay lapen dito dog lang mare bidah kala so putak nito ketan kecemum na kecpare labang some lang nito cengsi parma sa nito ini deng koniklo kasi pini labang so karcho me long nito kadu we bang krepo abong mar kan karcho koniklo lo kep krehini lapen krepo Orang tu undang macam cukup lo, lasi, ansur labang so aja make ni tu kita inform lagi, ansur se kewang jilang ni, ani kan se kami ansur se Charlie anak tu ansur se ni keparung kontegi lapan kebabu itek, je konsen itu labang so aja make bana deng kunik lo, lasi teneng pe ni tu ceng kunik lo, lasi kewang jilang ni ansur kami ni tu labang so na Jai mek abang gedeng koning bom di lapen karcho me jade lo ini tum kewang jana bang kene tum ini tum rong riso jang teng chot reng chot tum bidi sori cepat coy ban ini tum aso se itok lang na tu son se ching thori ma bang ini tum aso se ping tam chejor pon ko ini tum bang ke